Jeste li znali da kava može povećati vašu produktivnost čak za 13%? Znanost to potvrđuje. Ostanite s nama i otkrijte 5 znanstveno dokazanih razloga zašto je jutarnja kava vaš najbolji saveznik. Razlog broj 4. Podsjetit će vas na važnost uživanja u trenutku. Kava nije samo navika, to je ritual s dokazanim prednostima. Istraživanja širom svijeta pokazuju da samo jedna šalica dnevno može poboljšati vašu produktivnost, raspoloženje i zdravlje. Evo što kažu brojevi. Prema istraživanju objavljenom u časopisu Psychopharmacology, kofein može povećati budnost i kognitivne sposobnosti za čak 30%. Zato je jutarnja kava vaš najbolji alat za postizanje ciljeva. Studija sveučilišta Harvard pokazuje da redovita konzumacija kave smanjuje rizik od neurodegenerativnih bolesti, poput Alzheimerove, za čak 27%. Vaša šalica kave je zapravo investicija u dugoročno zdravlje. Jeste li znali da kofein povećava fizičku izdržljivost za 11 do 12%? Ovo je dokazano studijom iz Journal of Applied Physiology. Šalica kave prije treninga. Savršeno. Znanstvenici se slažu. Prakticiranje mindfulness ili svjesnog uživanja u trenutku smanjuje stres i poboljšava ukupno zdravlje. Jutarnja kava je savršena prilika za čeif. Trenutak kad se zaustavite, usredotočite na miris, okus i toplinu i dopustite sebi uživanje. Taj mali ritual može vam resetirati cijeli dan. Istraživanje iz New England Journal of Medicine otkrilo je da su ljudi koji piju kavu svakodnevno živjeli duže, s manjim rizikom od kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa tipa 2. Vaša jutarnja navika doslovno produžava život. Eto ga, 5 znanstvenih razloga zašto jutarnja kava nije samo užitak, već i ključ za bolji život. Ako vam je ovo bilo korisno, kliknite like, pretplatite se na naš kanal i podijelite ovaj video s prijateljima. I ne zaboravite, pravi čeif uz kavu može promijeniti vaš dan, pa čak i život. Do sljedeće šalice, neka svaki dan započne savršeno.